ona kanyomba ku ba mubigirete no nchika mati sharingi ko cha lakini nabongo romo no she's a very strong mother and actually sitaki kudanganya ati she's my mother-in-law ati nidanganye ni mbaya. Sincerely, she's a good mother. Honestly, she's a good. Let me say she's a good mother. Sitaki kuharibu ati she's a good mother more than my mom. She's a good mother. Yebo nenda ba kwa mu muziko yiga ta eto kutama but I'm still there. No tore nere she supports me. I support her in terms of food because ingine siwezani. So what happened? One ga ikara abantu mo spitu akora matanga ba achire orochi kwata kuna twakarange bituma bito yikabune ne turungi tu twata kuna to murro mwana kuchi muntu munali yenyo niliko umura Mbona mungina antaiga yango cyane gatori hapo sikwa nimepata kazi. Mwancho murigereria Obosongo Vibes Network mambingia na ende tuomeranira sembeo ntwagende break kidogo actually nande nturairana senginjo turigerete festive season watu aranga na tura take a break mpaka na ende next year. There's something we are building. Tutagete ko come up ne foundation. We are in advanced stage yo koranga charity yaito ya sukirwo cha sebi gwango binde. So that is why motaratora mono because yege ntongere to kwagacha. Lakini rende mongina nare obeiro kondigia for some time. Lakini gari kondigia kali chinsemo chirichia Nairobi. Tuwariganiri motebinde BC andigie simi nini emyaka ya chire. Talinga mbona jaga kondigia uratuligirie not 1 year not 2 years kurutwa gachagete charity obere ka guthitira gisimi lakini rende ne ribaga ritatugete. What surprisingly nkanyoro rigiri bakasengo toka. I don't know how she got my place. Agacha mpake kanisa asengo sasima. So igoro was on Sunday kitogo kore kanisa onko mosiokero mundo kare gongwani I've never seen her twana kumerana ogo ntebinga na korigiri ogo chakebirero koma tebiaya ane kanisa tore igogo tegerera alafu mambi Monday manya aswe tokarara from Nairobi niche bakororo inde to ikaranse ongere so mugano ngakiore. So that is why tuachire paka gigaiga muchioyoga no waru etagacha kurarira iga tagetato tebia marieta woye ngai alafu kurwa bwa manyago totebia omugano yenga kiure biore bia ndo mwana akiukuru kurukura iri muramigiro Korona Nairobi bakagusi agiyanya kanete nara kurigirie myaka nani migima nkunya gukurigia paka nkunya nabwa tukwigena ngapaka kankonyole na obokonyu bwane na sore yebo nkangagia nkaigere itivo isecha isecha ya Kitutu Chache North Nyamira ngose eromo pako eromo pako Kitutu Chache North na Nyamira alingi Kitutu Masaba alingi Kitutu Masaba constituency twango mugano. What is the problem mugano ne ona chitenga yana uchinyali bali lakini rende obugima bugakongo kurweli ndwo nasene tuna abana bane kurweli ndwo nakurire myaka 34 njage tobugima bwane na abana bane ngachorege ntekemo yana rochi mintu bya kongire ngachorege ntekemo ngachora Nyasaye ngachora na abana bane mbatenenere buka paka Nyasaye uri mirango nakorire gasia nkongu nakorire mjengo marataima for 7 years mjengo ma exhibitions nakorire mjengo for 7 years ono mwana ulio mba anona alikurushibesa nasomelia mjengo ari ininche amacho bogoleti bono ujie site gosengie na machi mbuzie site ntito chikokoroga naende mbe kama sakaralia nchake tuchake gukoroga bona ende se dojo begete baki ya Burundi ni bagete ya Burundi bona inkoroga igeje mujango kwari gukora mara taima for 7 years bona ozindoje ekoroba mwari kwagaja gosengie site sato chialing nande no namenyete namenyete ime okay bono gasteri ndarakora nonye ni chipare chinarimire
ruro na remire mitari na remire na akorire gasi enkongu na abana abo bane paka bagacha gusoma chisukuru bagakura igo ngwa bwate formal employment no na bwate chine bibaro byo kunare gukora mugundu na twagenda na abana bane bonse bane twakora bibaru ebyo amanya konyore fees bachuchire skuru mugagana gasi yare gukora ngaki bono inaruro naruete bone mwana mwana bwate miaka 8 yukabira bwate miaka 4 yugatata bwate miaka 2 omukogotia bwate and previously konye utararwo gasi yare gukora ngaki gukora gasi yare gukora ye mekono ya mekono ale gukora are moyo gusiga timanyeti okay miaka ni mingi 30 years is a long time 32 years is a long time mwana omoka bwate mitienyene ona bwate miaka 32 years okay paka bono tinchi tikuchiko kubwatia na tete wone itari enkayane yari ngimi turi kubetereri bono ekero abana basoma bakure school bonse form 4 ato amenyete nyanjugari esenkomba ite nyumba bagakura mumuro bonse bagakura form 4 bono na mbachi kugenda chi college batimba kurete form 4 nuyo ndo monene nera gakora gasi ya computer uyu kabire bono asometera kwa seminary era agajoin university na bagenderete buya sana from there na bati kwa nini yake kati ya university bwata ngokora yes kati ya university kagenda gajoin university yandorokia mwana ni kati yaye students card yes ebina bonga chete nero uyu mwana okay Migiro Moffat Shem yes Kis University course BSc Economics and Statistics yes faculty Commerce mwaka gyo ringi 2017 2018 2017 okay so what up onero monene onero yokabere okay onekera join university elipo nalinde ngokora muchengo Nairobi mara taima na bwato muswati ande mama ensi ya salikirega tinko umuswati ndanyorira ntokomenya ko monero wendeta gusoma era gusomera ubali mbindu we secondary kamuntu yo mwana naye kumwanjanire abwato mwana oyomo muswati ya bwato mwana oyomo mumura bagendeta gusoma agendeta gusoma mugusi ya kuruku unit mwana enero uyo okay nero uyo Moffat atikete bono aina matanga ali boye mwana enero na bonkunya kutarani bicha yaye okay kumuruje ganduji Moffat yon igo igabwente gukore school 2017 agora 2017 graduate 2018 okay yeah because 2018 aliye bwato mwaka bu ukane bono ona liya chukura 40 years because ye card yeye yabwente ku expire 2017 na liya ari gukura matemu lakini achi ku graduate 2018 okay from there ngende to kwa event byaye masoma ina araya okay it's transcript kuru first year first year 40 2018 abwente gukura 2018 ari gukura 2018 ari gukura because transcript yene ya final year 40 year Johnson wanjibwata ibakeyete 40 the first second third 40 okay Johnson abombwate ene ya third year ene ya second year ene ya first year by the way no chiri chance okay eneri rubo mugambia ndikirete in case kendi yanskira tuko bokonyi butoke buchastura abubono bukyabu primary school ali okay ndori some later okay confirm okay ni pass certificate yae na ipalio permit okay
Ene burial permit. Ona bambwate bintu bya byonse. Okay. Akwete tarehe 12 omuthinyo gatatu 2018. 2018. Okay. Krista Maria ni akwete. Bwana. Bona abu. Ekero natebu ng'okure. Okay. Ngatirimbuka ng'ora kurwa mara taima tochino nari gwaka nevisi no nari kurusi bono mchengo. Ngatirimbuka ng'ora kuchikuka Kisii town. Saa sita chiarenge nkonyora abanafunzi be university. Ne lita yarenge Kisii University kuchiore komanya mwana. Nganyora abanafunzi bwate bicha ya yenende bagoteba nga tutete president yaitu. Ose tutambi town. Kachikuligirira kanywa kumbe ndo chuno mwana ono. Kagende mamenyete nyanjo kanyona abana no baichire. Ono tukakura rende nkateba tigande merali nkatwale ngatenya sai nkoro yobugaka bona. Kusi nkonyakurira timbwate asengu kumutinde kwa mukomba rete nyanju ayo kaenda Nairobi go nero koleke barua bwe komboera bwe nje ne visi yoko nari wakana. Okay. Ono nje ngateba kinkurira na tingu kumutindeka bono guika ngobole obolemu ekera nyora asengu kumutindeka. Abasani baye bakamororera mabira bakamugurira gantaku tukagatinde kubuya sana no molembo Kristo nonye mbabuli mumba no baringa nonye ongwae kero yari kunya gusoma achita songwae akamuta intuntu bwatisito ngwa akamuta gwacho ofisi yani wakora nini igore account yapu ofisi yae onyora uchomo agantu kakwa nyumba former governor. Yes. Kolengeri mba chitonyo mbabo simbarati mbaya. Bali kucha huko mali alikuwa na siku. Okay. Ono antu baminto nabaya bali sana nyava kusibeto nabaya sana ya sava seseni. Ono 2017 Uhuru Muigai Kenyatta agacha. Chali ngumutinyo kianda. Agacha lili kubeka level 6. Cancer lili ajite akachakie cancer center na Mother and Child Hospital. Yeah. Lili ajite mumuroto chinere tinete Kisii University. Agakuwa na alenge student leader. Yes, nero lenge leader. Okay. Youth nero lenge leader. Ke koleto moleme nero lenge leader. Ande kuchikoma chara bali. Aba goje wikirongwa na bakora na base lenga siasa sa. Timanyetiara Politics. Maiti mwana na tingoma. Jo ene bukere dali somo janga ngoligichi bas. Okay. Ono akera president yaito yakura gukwana n'umwana agakwana byabo abana ba university una bamutomete president nere bakonye Kisii University. Okay. Kera akura akarequest president yaito Uhuru Muigai Kenyatta akamutebye munuro chenye banyete biyayiga ntutu bwatisito mamu mintago sibichanga twamanya gosomya skuru ntubwatisito. Uhuru Muigai Kenyatta akamutebye nga umucho State House na mamu mino mbakonya si enkaya ine kuchikoba. Akangakire simi akalike sibiye. Okay. Santi kangakire simi ngamutebye mbiya mono. Tienya sakoro gwanja kwae tutaraji kogendo ono 2018 nali nyasa muirete twachikogenda Uhuru ebinte ibono nkabigacha nde byonsi chibicha chayo nkachigacha paka nkagura pakekera ntebi nkagwa pakibicha yo urunga tonya kumusabira ka tomonyore abanje begete sebinte bime. Okay. Ono tugakura mangana ya gatindekwa abubonekera emayitekera twa muirete abwa sajite gutindekwa muntu tayo tomanyito twairete omubiri gwe katwaite na asaba nafuzi bachangite bakanda bakagura ego. Ono asa ubono ngajikuli no nebese ya changitwe ngikakora ikasulikirwa matangi kaera natigara na kende bone se twali kurana mukamuro yone mukaya kuri ku Eunice no mwana na ndamutikite no buruto bw'emitinye 3 nandi nanyore to mwana nturukutte so mafatimigiro ntubwati nyone aste kurara nkachingabe ku muchanga ise ngapime gente gitanda bono kire 5/6 umuchanga tukabeka chigune chibox tukararira ubugimo buto gachakira iga ngachikuligerere nkarora bono gaiga nkobera gaiga nduche ngokunde
riyanda ngongitarire timbwati bese ndachakire biasara timbwati kende gionsi na kinkoba eposi yane uyu nari gukora marataima akandangira injuchi kunya kongoneria etuka nkagenda nganya komoneria etuka eyo rinde era gachakaritae netuka bone gasira agasieka so bono ngachinga kombo enyumba runga iga total nyama iterongo kakombo enyumba ngwakana 1500 no menyete bono igo nkurarire ebibuyo mwana onde mbigita ka mattress ebibuyo goro no nkurara bono no ni mitinyi tatu tinda kana bono ekuru mutinyo kyanda bakuyukumye kuma matinda kana message bono ekero mwana oyan onakwa abana bande mbaro uibonere konyo ororirare nkaire na siro yani nkabutoka amaguru lakini rende nyasaye tanchi timutora amaguru ambutora amaguru ngate nyasaye ngachinguru ikera nende nimbwata abana bande egena abachokuru nimbwate egere nenche bandore nenche nimbaganete amatunda abo kurwa bono kanya kurigireria kundi Nairobi munya goteba kana bongo ikero mwana yone kakasungura na bongo muikira litukelimu 8 years ese nari gukora kibarua umuntu ndore runga ya nero uja konte riria amangana raira renge riria mugomurenge ngakora gukwane TV ngatayo umuntu ingaki kaki nge namba yo mwana oyo nabo nkunya kumubori goro ya siasa ngakega tinyite komo tayinki ngukurigeri goro ya siasa ngakega ndeta na bagonte so akange namba linga gwakiro gateba tuli ofisi yao tuli raisi kucha Nairobi kagote binchi bono nimbwate libaga na bangwa baka kisi igo bono kucha kwana nara gusabire sana paka nachiro konyora obokonyi bwane igo burasure na bombwate imani esene paka bono iga bono njo bokonyi bwane nyasari gwanja bali bwatu gwanja kuya kya tindi kongainireri baruto basoye mevuko yabo kikiratoke inyora asanga naiga nimbe ko mutuboka nyumba lakini amagura asoke isiko lakini ngoteba nga abumbuone ntonya kobera na abana banamu kiro yoma ali asingenju ntubwati asitokumerana nakia ko ranite kurara boni michiti mbwati asengu chikorara inyora ase sinkurara na inche na nasimika ritoke na iri kanisa natebo monene mbiya mono naye kwangere mwana one nakikogera rero ndiga tindi kurera bono mari ikiagira no muri yabona muswati oyo mugashem okay naro gusega tambururugete no ari ni mwakira bono iga namba yakire gento nombwate okay I don't call her now yeah ugutaka kumanyanga more nere bado uchuma igo naro ICU adota in lo bado ai matukabire otwarenge nere Vanessa amenyete okay amenyete normally amenyete simamu mwabu kumurendera omwana okay no mamu mwaonera komboite nyumba atebali wangu nya kombo ibi nje chibese chia kongi no mama omwana umuya mono nyanje tari amacheso okay na toende tukorore tumorore ibono byonse nabona motebeti kamute yake bakachibicha chia abana lakini okoro antu chiti kumera nasengencho twarenge pisi eyabona Kwa mutebeti ngoja kwarenga ase media mono sana nachitaga cha ukurigio ofisi yao bakamutebia ya turi gutuka raisi yeah uchire several times igo nakiboneki ni gikororeka na familia sende ukemanyete sana semo fatimigiro gaki utitenete youth numbo manyete gaki mwana ikini ke looks so familiar yani kapisa kini kindo nachire kuri nachire wakesabu ikini kasengo nakiroje semo fatimigiro somo aye mumurori gwe kamera kini kito tukimanyiti morore huyu akini kindoje ni kini kindoje ni nkeroje morona usi youth kini ninkeroje yari ngo mwana siazo moko ngusa abali mumbo uri fanisi kiro kini gaje ninkeroje uri mumbo fanisi nkeroje nari konde ngundangiri nchikuri omwo konde Nairobi kini ninkeroje ke kali no mugeni aroroze It's a very common guy. Into chingi kini kena muroche. Ene eulogy. Yaya. Onera mukaye uyu.
mwana uri na kworo kinero ukae nero uri na semu mufatimige uyo nero uri gocha ko tindi gukwana wa ani garwarite igana gusira igoto igo buna kurete kurwese monene igo matakurete matuko na bakwanete no ni president tarwarite. Sickness. Moffat has been of good health until 11th of March 2018 when he developed mild headache and was taken to Christa Maria Mission Hospital for treatment. Unfortunately, Moffat's life cut short as he underwent treatment. He passed on 12th March 2018 at 2:30 a.m. He passed on at the age of 33 and he survived with is survived with wife Eunice Ashal Kerubo and child Memphis. Ndio huyu sasa. Igono no enkoro yawe yaringe. Mwana karigirire yale. Uyo gutanga no maito kurigirire yale na bagokonye family yonse. Yeah. One ero mwana bwika konye gwasomire up to university level. Yes, university abande form 4 bakorete. Ntabwate besa uyu ninje. Okay. Nonere mukaye bona. All right. Igoto tebe n'uyu nere uyu nere Eunice ugutena watenga no Moffat okure na bongote nigisa gukiaye na babwato musimamo uri kaya musubati no makongo tachi etiko teba nganje bona tiga tako wed mama kongo sana mbanje ini ekwerende nere bono uyu okay nere family yone bono Moffat nere utaiya unere mumuro monene giasa ligita nere mumuro monene okay Unifato mutindi kitafata mandere uyu ninje unere Eunice mukaye unere mwana we unumu muri uri kuri Moffat nyuma bono unere nyaruki nahote yabwate mitinyene uyu mukuyi bone nere family igoto tebenga ase family yonse pi omonto konyuikire ko ike university Moffat nere bweka abande makurete form 4 na huyu akakole college ya computer bonsi makurete form 4 yabona pole na alikule meme gondo nera ne Moffat okay ukwane tamatanga mamuminto wene posi yane yajite kondora masisi ya Moffat okay anyway pole nsina bere pia muno mwanone ensina bere lakini wendele gwate gosoma ndiro ali mu chief nelia yondi elio uru irubendera ali mu chief na ruralira misi ibona nali beka cyangwa mu chiboni ngorengo oyo Simon Okeyo mbwayo na chitaka ruongo lengerera. To my concern, I hereby confirm that the above mentioned used to reside from my area of jurisdiction. Okay, igene ruba lyoko confirm ngo mwana onasirete. Yeah bon. Okay. Yeah, any assistance record. Mwana gotema mwana gotema in any way. No. Ko yani mwana gotema trochi no mwana siasa urenge. You see mwana gotema out to reach to the former governor James Ongwae kekera mbama nyene na mumuro na onyo rurobo gambi lakini kuruenga keji 2018 kwana gotema kuri audience na governor James Ongwae former governor omotevinga ya gakyo mu governor gakyo mwana uri mware ko banere gakyo urenge Kisu University no yone na cheta gasira gakyo mwaka kimbua tie senkorara. Have you ever tried in any way kumuikira? Yeah. Ngotema ndi sana umuntu kuja kuikio tali rais kuiko kubanyora tali rais nonyene aturuji ni miaka nyane kuja konyora Kristo na gusabirwa kana gwikire maitu bono Ongwae uikobwa twaru umuntu kubwata kwa pako gusaiko tokonyara komanyora. Maybe Ongwae could be listening kera no mugusi ainde nabora nyore biche yaise koyerora
kiagera nkuyibeka tuli buyerorekane kabisa bali kumuruka maisani ebiche yongwa isa kwanyerora abakuyimanya tiga twasiumu nga kwa manyorire ndia muno gavana nkwa twasiumu nere twasiumu nero gotegerete bono mwikaransi nene nkikwari gucha kumate nari gucha kumutebia nche kwari gwancho onyorere gantu gasini niga karanse n'abasani bawo banyorera sasini niga nyagachire nyumba yeri bati nche menye nduke mwane tuli n'abana bane bonse noro mogokona as much as amashabiki ngo contribute yare ali no muntu abantu bamanyite ainda basani bo mwana uyu nabo bakugwatch tibuno gukwana ikiaga no nyino murugi oye ntumurigie na bantu mba mumanyite abasani na abange bamigiro bara abande bono barikirwe emirimo bara abantu abanene gusa abande ba participate tia samatangae ikiaga kuri 2018 ekara bwento kuri skuru wikabono abakonyora abana aringira bara wikrasi banyorere emirimo bamumanyite ekera tuko bari requesting abakurutere siringi 2 onyore beso gokorana ni biasara onyore beso guri nonye nige kuruto ikiagara abasani bamigiro ntagetemba kwanire buna kaka obuya murakore asobwanchani bo mwana oyo migiro the best thing you can do buna mashabiki na buna abasani bo mu muroyo nimanyeta abantu mbarara eteska abange bamumanyite eita abakonye ta senjera ya mochi yendekera kwari ngo mwanafunzi the only good thing you can ase bibilia ekero David airobo gambi David na agendo chikoboria inga monyore muntu ndi nsije bunanko gamba otigarete ase familia Jonathan bantu bakamutebia aya mwana waye na karoyo muga tigarete lakini garekerema ta kunyara gukora kindi bakamutebia sama yankorerete kera bantu batagite kungita ekera isare kondi yankure akandenda asubu ya bori yankorerete kera na arengo moke na tagite obokonye omwana oyo tigarete nabo omochokoro na bege chembene onye kare kerema mondetera bakaiga mwana uri agachia kariuru sana asarenge akaretwa bakaso mucho David nki atagite okoira ni okoboko asama yakorete ndugeke ali yakorerete bono na bera tokenga muroyo migiro na akoreta amaye kararenge moyo na akorere utonda maya eita mona siasonde na chietaga ko mobilize ria baki chikura eita gose governor ngwali ukuri gichikura 2017 for the second term eita nkwa mutumige ta century ya muchi yende ukubekera abantu babiri batata amonga ya abana bari bambekera amo bange chikura amaya torairani asomongi noyo na senkenchi yo muntu korukunga mofati yora mongi noyo nera twere matensa tebenga asogo kuko mwana one basani baye mpankonyete bakandusi ororo no anche toriyo mugavana ongwae tomotomere mangana ya o direct kujia sare nchitimbo ati pokong ni mubokonyi wane naso semure kedimo wande na kingo kole okay igoko gani kwa okanene pi nkoringa ki onyore asokobeke nyomba nebe ya maraba onyore kiginga asokuruka mwao yani sokuruka yani uragende urare osoke mambi o ruterno ane chingo ko iga chibando asokuruka mwao yebon ukuna kuko ni kwa kwanene wo na kukuwoka bas mashabiki ito asomo yubugwanja na bora atware siringi 2 siringi 3 turusha iga rindi tokonyo mongino oyo na enderende buna tuwa promissory I know Governor James Ongwae ngo watch ari story cheito na ande nkora akirigereria ari sana no nyebono tari mu governor igare former governor lakini nabo ata capacity yo gwikira nonye former president Uhuru Kenyatta kiagaranere na bira hatukinga nakamanyito mu muroyo ekiagara 2017 gocha gwikira pake president kwa mwari baga that means no muntu manyikane ta siasa abana siasa abange wakwande goro ya Patrick garenge ngakiyo igarenge county secretary yongwae I hope there rugo kwanera
Patrick Lumumba yo murabu kwa Nyerere uri ufanisi ingaki ya remember Patrick Lumumba igarenge county secretary asomo yubugwanja motigo mongino ya chandike ikiagero kugani kwaje guoka na kuoko kwa renge onero umwana asometie akaranga na mutambukiri lakini muna bire cyane na saitani boge mabu umwana ujo bukabutoka ntori kibantu bande babiri batatu in between the story rinde riyo tumanye ko yikora tokore turu mugano ya senchira yo bwikirano mwancho murigereria buna twachika gogotebia twatema kumurigia the wife to the late lakini twanyoranga ntukunyara kumuikira physically asengenjo igare miremo outside Kisii sinari bagende miremo outside Kisii town bono komonyora yabire challenge yanene physically lakini twaikira komonyora sesimi no ane seminero still it can serve ilinde ria to mugano ngakia manyithe the mother in law maite nabo mother in law atongaine ono Eunice ne ara dawo maene ngaki mother in law no maena gokuana then from there tomanye komanyanga ngakitogo Eunice mbiyore mbiya muno naye the wife to the late mumroyo korukumigiro. Yes. Briefly you introduce yourself na ende ajena yora ikikomanya history yo mugaka kiagara bona naye mwarenge nera igabusongo maybe auto a brief history ngaki yarenge paka gasira amaswali ande ni nagukubori koko guide gochimutunga ngakitoko genda. Okay. Mbiya muno nasa ko ngari bageri kunyara gukwana through the air nari kunyara wika physically basi nagenda outside Kisii twabere to komenya no muroyu we had actually was my boyfriend twachagite ko date nere it was around since 2012 kirana ringu mwanafunzi that is in high school then actually I think the man alikuwa anaenda na priesthood but yeye gitakaenda somo sa siroti that was Father Nyakundi tukagenda nere agataifather nchinsi bole ntaite bono utingo nyara na mangana ntete ko worldly things Father nere akagokara kamte this a good thing bono tigatogo bless they blessed us the man really struggled nero rekwe somi the mom nera reko kore barua bike hata kwa nyumba omandu kuno achagire to sibishinya gitari gocha ngora gocha she used to support the kids they were 4 in the family they mandu kwa aiga hema. Yes. Abuno nkamuroje ikini kina kirigiri obviously anegera aliema alikuwa hapo manduku lakini she was really that time tina mama ita batrende girlfriend boyfriend na buku nga mama nara sigite yes wana na bonko mamanya erata metinga oyonere girlfriend ya mumuroni. Okay. So yeah, from my other side my background is humble too. So we used to strain even Nwano Musacho used to support me besides him being a student. He used to support me na watu walikuwa wanatoa beka help burine na bako ni amagina mnalipa school fees. At least we kept on pushing. Bono it happened this man agachaka so ase bito chikure chichie county. Siasa Chi county chi that time I was a student and he was a student too. Onega iko montari support no ngwai. Na ba mo supported ngwai na ere supported him to bon to karobiro mo at least na chiko konya ngina because the mama alifika akatoko manduku akagenda kachukua kule kazi ya nyumba in Nairobi kufanya vibarua support hawa watoto wengine pia walikuwa wanasoma bona the man bana ko reta yere tukamanya dende na cha tokonye so it happened konyora tuanyori ro mwana I think I was in first year second semester kabanda bono tukanyuoma na igo kajora my first son bono that was around 2016 November ikaenda tunaendelea kipata kidogo tunangangana so this man hakukuwa anakuwa alikuwa anakuwa but hakuwa anakuwa the mom is a divorcee yes hakukuwa anakuwa sasa walikuwa wameachana na ule mzee
Sasa kijana maybe alikuwa amepromise the mom angemnunulia mahali. Okay. Yes. So it happened, but mbaya na siasa ile county nini ikafika my hubby passed on due to alikuwa amewekewa sumu. When he passed on, mimi he had left me with na mimba ya 3 months na mtoto. So we've kept on pushing on, trying here and there. We didn't have a home where angezikwa. Alikuwa mortuary for around around 2 months. Ono ba well wishers mbare ngora uba nkonyete. Na ni bara oroba aliyete chibesa bari guchanga idane movu nere to guchangira but. Mbacha angeti walichanga wakakula. Mweka science mbare town ye. That time I was innocent, I didn't know. But I thank God ongwae na tokonyete sana. Na teneta na into that time period ya matanga. Mechango ya kwa tu baba Raila Odinga na ruwete 200,000. Hello. Hata shilingi wane rongori ya ruwete wamra wali barenga ali na ubare kweko. Sisi we were not even given even a single cent. We were left in nyombe tigira magachi. Baya chiba sabare ko changirwa badanga ko agacha bare. Baya na mata ali basomba rubuka ba ko agacha. Baga chaba ikakati na ende be mincha bati kabone nyuma no ene nyomba yane yo Kenya nate koliri. Na matafari yo katene ndia matafari yoka. Abwese mwagorete akaginga. Amatafari yo katene niri. Kona maema mwere nyomba soete. Bakate barende tigatomo bike sengencho. Na bwata chikolera ngo chachire ororonchi ko chakumata ngwane. Bakamubekira akanyomba akahatire ndakasini niga. Wana kanyomba kuba mubegerete no chikama tisharingi kucha lakini nabongo Romongi no, she's a very strong mother and actually sitaki kudanganya ati she's my mother-in-law ati nidanganye ni mbaya. Sincerely she's a good mother. Honestly she's a good, let me say she's a good mother. Sitaki kuharibu ati she's a good mother more than my mom. She's a good mother. Bona na bako wangu mwisiko wika ete kutama but I'm still there. No tore nere, she supports me, I support her in terms of food because zingine siwezani. So what happened? Hiyo nyumba ndogo mama kaniambia sasa imefika hata chakula hatuna, ile pesa ya mchango hatukupewa. Tugetugarete ne sukari nyombe ya bantu bari kwata tomirana ne bituma biri bari kwata motoro tomirana. One gaikira abantu bonse twagora matanga baachire orochi kwata kuna twakarange bituma biri toyikabune ne turungi tu. Tuata kuna tomoro mwana kuchimuntu munaliige yenyo niliko umura. Bona mungina antaiga yango chandika tori hapo sikuwa nimepata kazi. But my hubby had told governor kindly, my wife nasa wametake kindly support him. Ni kama alisikia anakufa. So governor had that message ndiye akaahidi akasema I will give the wife kazi. So that is how it happened. Hata kama nilipewa ni kidogo, job group ni kidogo, but we are trying. I'm managing, I'm not complaining But sasa even if it's managing sitaweza kusaidia yote. Mama imefika ni kama shamba ameona sasa hapa kwa mtoto wangu shamba ni kidogo si kubwa kwa mtoto wangu, hata nikijenga labda sijui anaona atasikia mbaya but siwezi sikia mbaya. But yeye ni kama anataka place penye anaita kubake because abana bande mbaro na barabu basomete but kasinchio chiabolite. Ni vibarua wanafanya Nairobi. Mjengo leo pata potea kesho sisi nisaidie 200. From the other side pia wananihitaji, my kids wananihitaji. I have a kid, I have a son who is ubwatenere condition ya appendixes. So it's not that easy. Yeah, it's not that easy. It's not easy. So my mom has been struggling, it's up and down. Ako anaweza fanya kazi ya nyumba mpaka niliona mwili yake imeisha. Yeah, she's not even able to kurara saa 9 kubuka hiki maambi saa 12 atayarisha watoto ya wenyewe waende shule. Mwingine ako hapo shouting to her. So I'm not able. I wish I was able ila ningekuwa able. Na age yake penyiko sasa ni umri ya kupumzika. So hata nijaribu kukimbia up and down, I try to meet the ends meet as iwezi. Najaribu tu labda chakula ndio ninaweza. We baba tiganya sago siseni. Ko senye na abandi kango bachiete kale.
Amatemo arona but Nyasaye na atuanchita and we believe in God. God is ever faithful. Yes. I remember when my hubby passed on. Ntebeti naba igwete. Ika amboreti omwana akuru kupipi ika amboreti. Etaya yane. He used to call me that. Kai ndagotiga na kiorabe. Nkamote ika yogo she was innocent. Agante no. Nimeona nyumba mzuri. So me I didn't know. So the last thing he told me, alita mtoto pipi. Then he told me na utire batoto kuchandika. And trust me you, wakati mjane amesimama kwa Mungu, hata kama Matemo Naro, yes, I'm young, full of life, ukisimama kwa Mungu, God provides, I have very good friends. Even if they support me, they will support me maremu. To support you know how people will say, Yeah, I know. So even if they support me kwa nyorangu monginori achandikete asari. So they will support me, the quarter napata nimutumie, the other quarter nitumie my other family. So the quarter they have nabaki nayo, at least nijaribu kubudget, my kids have anangu mbwata bali. Watu wanakula, watu wanasoma. So it's not that easy. So I don't know, yani tware kubani abantu bari kuanja bankonyere my mom. At least hata mimi I could rest. Wow, thank you. Tigatokoliisio kore gasi. Thank you for that history. At least it gives us an understanding of what really happened in our relationship here with your mother. Kena bukangu wakira ni simyo ndenga kangina kuya kanchandete but thank God nga no more. Ya nchandete na ine in fact paka ririmbu ate. Bana. No makonye galante abana bashe muone mofatione. She's not a bad mother. Okay. Sisi tuko pamoja, nilikuwa na yeye hata hiyo jana juzi. Sawa, thank you baba. Thank you. Asante. Manchumurigeria kuigwereire. Yeah. So mukamare mwere agwa accepting na konyetu na governor ngwa na makonyete but bono manyite abangi naba timaiti gosenense yonsi lakini no nje my mother ka komororande abangi nabagusi mpari gotaka bamenya buo mwana yani oburi muburi bona abasani bago ritari bona let's assume ari mbuo mwana no chutu are nyomba ye permanent no chutu are nyomba ekororekana muna iguru abangi nabagusi tari raisi bakwenda bamenya buo mwana unless yekara irupi bono yani atabu atina munende nali ura murangerio omumenyi lakini yekara bwate chinguruga akoranga are konyoraga compound kaya asakurutire chingo ko chiayo bobandoiga asagosoka igabwagera agasuguma gusakanebu ya naona tuyo ndio maisha mzuri kubwa kwenda bamenya buo mwana bono rende akyaba gusi. I think let us unite na tonyoraga ntuga keiga kare mugasini niga 1250 wese 1300 ga to support this mom erinde riyo hakinera nyora sa akubiko mutwe timanye tigoikira iga usina twarenga nara kwane from there tumanye go koromugana injeni yonkora ni ngambia muna sa bantu ba minta bagusi banjire wonkonya asiri tukolia rero na inche nyore nka yane ase ngusimikanya ne suguma na inche nali obokuma bore morero nimbe ko mutu nyomba magora soke isiko igo Nyasaye tiganyara kubaseni na enda aba chinguru. Amen. Mancho murigereria mungino tabugati simi gabwate namba yesimi yoka batirende we want to make sure buna batorega to kuri story we will go to town mogorere simi nonye kabambe ebe active. I want to promise you nga nonye tuwabekire namba yaye aiga same pesa contributions. I want to assure you nga chibe asikino mugotoma guchi asare paka chibe accounted for kiagara mpesa statement in error. So don't feel shy kumutumira your 50 bob, your 100 bob. I will make sure by all means possible enamba tuwabekane yaye, but I will make sure nga each and every shilling yabere accounted for na ende gochakera today ntagete modenga chiba sigo ja sesimi
tũratumĩkanwa nĩ ciringi kũgũra kĩndĩ paka matuka arabĩra atatu igane wiki yamo tũrarora how much chiwa accumulate because my pesa statement nero na bego toro king chinchi aso get so the money you receive from here going forward orachitiga rinde ritomanya guchi account na ritogotebia mashabiki ngachi besa mwachangite chinga naiga twakoreire ABCD na ria accountability ekobengia you feel free mo basa go feel insecure mbali batanga kayaya namba yao kangonero kwabega no nyene ere namba yabu na tujebegete bado chibasi kino chira secure and will make sure accountability no ena basani banda igasa agite kurara will make sure accountability atokire erinde ryo mongino yanyore ase akobiko mutwe bacho mugereria rejo tabwate simi actually twachikumubori usinabwate simi aranyare community transactions usinaende muranyare kumuikera easily antevinga tabwate simi lakini nabwate namba ne namba iyo unfortunately igajiye ba Nairobi karachete alisao Nairobi so imebidi nimpeleke kwa duka mugoreraga simi kara aga bambe for now mnaita kabambe kuna kasimu tumenunua hapa na tumetoka Safaricom tuwakodire replacement tumefanya replacement ye laini imekuwa so laini hiyo igere free to use namba yegere 0703 02 324 0703 70 324 0703 70 23 24 0703 70 23 24 Elieta Recho Mwati ngire mono yo register ini akalike bintu bya akalika Recha akalike kegusia akalika RECHEL Mwati Rachel Mwati but ni Recho Mwati so that is the name ena betwa activate it's working tumamulia na simu actually tara twara simu na wanyene kara kondigia gwetera through ena mbe ngao yo musani aliko ando sabe simu anapiga but we are happy onyorire simu so she can be reachable onye gotagete ko mwakera for more details na boko mwakera if you want to support her in any way na boko mwakera what we need unatebere anataka asakuruka mwaye ya yani aga plot tu gagache mali anaita tu nyumbani Sara soka tugeno na kangoko miaka ya gotiroro kamera chimbuche bona acho kuna akorera abantu emeremo tindo chigo se nepe buya and God will bless you just be in our shoes assume moyo mama mino yeah that is how we take care of our parents assume moyo mama mino tumsaidie whatever little you have me 110,000 20 ile Mungu atakuguza nayo kurwa se story yaye buna wategereire and we will highly appreciate. We will be monitoring the transactions. Let me assure you nga vesete yono nyine shiringi ego chigosira from this line because M-Pesa statements inchiroro na ande tuamukwanire tuamutebiri any shilling ego chaka kosa jakira bono taraye kuna turaroranga kitogo changa for the next 1 week toranichi vesere nga tuikire gusenchi sane anyoraga plot no nyina ake 250 Nyasai sego korege kone ebinte mate toko bikora by faith ekiagara ntomanyeti abantu toko kwanda we only do it by faith and I hope in your own capacity God will touch you in any way of a blessing to this mother elinde nera na gutosabera maya nera menya buya nyasana ko mokonya arendere abana bari batigarete na bacukura ababaye nyasamo emyaka emenge no nye 120 ana gusikiri ubugima Kurwaiga se studio eya birito chenera from where we were recording first one twachi kumbo no bate simi ota basina ahora ndi ya birito morete town tomugodere simi abe reachable bas kurwa butomanye gopanga ebinto binde maritane ngurukoro just kakasungura nyasaye uyu